amasomero gaife bana Busoga tuli kujiringira titwidie tuja monadala mu traditional schools because wolingirira isomero erya tondebwa mu 19 eyo mu 28 eyo sort of nga ba Mzei befe basobola okusomerayo nga saada buti performance wise lili kugwa wansi ndikwogera ku Jinja Senior Secondary School na yogera ku masomero nga Nkutu Memorial nga wolingira mu Busogano nti mu listi eya masomero 15 nga Jinja Senior Secondary School eziramu olowooza Busoga eri kujawa era Jinja Senior Secondary School eno mulimu abakulembeze muzira era ba obis ni ba ogiz bali kuwulira batya nadala nga kyebali begemye ku ino ni sports yena agwire because sada abutinti mu nationals Jinja SS kizibu ino giwulirayo gine emyaka giringa ebiri nga bagikuba bukube kitegeeza nti sports eri kugwa ni mu masomero 50 ndala paka ku 5 Jinja Senior Secondary School eziramu olowooza kuli kujawo keringa onkubyewulira ikambo ino bebanga 50 yeziramu denti batuli bubino nga wolingia nakanyonye ya duzi wano erimu bana nimu musoma wana Mzei Mudofu ensonga da Jinja SS ni fakti iwe bukulembeze iwe oli muzeire osomekezaayo anatolayo watolayo wachi watolayo anti ngeri bitatambula bulungi bitambula bulungi yes obukulembeze bitambula bulungi atanga abali mu bukulembeze bantu bange obukulembeze kienda kubaniza obo mukyala yali mukyala nyago mu mulembe gwa mukyala nyago Jinja SS yalinga yakyakaino era nga performance wise buli mwaka baba ku mwando bwebakyusa ne batawo omukulu aliwo mukulu Isaac bamusanga ne timu ye nga okobye nti obo olisi byanfuna Jinja SS isomero lya government but wobona fees go batola ku Jinja SS ni wo Mzei wasomegezaayo ku gwiralu ate bongeza buli tamu bongeza bitamu so nze surprised twageire mu bintu ebigemagana ebyemizano Jinja SS ya performing anga bulungi MDD Jinja SS ya performing anga bulungi twogera ku bintu bitebitonde n'ebyensoma byona era byali bitambula bulungi ngati so jipula Jinja SS ayesa weno jipura togizaanisa mwene jipura aidi kyali ikola ni marketing yene agitegera bulungi ino wabona ku Jinja SS bukyebaawo obukulembeze obuluku nga bose kubana mawuliro okuba kuberengere bitambu babakoze bali byakiyaya olibo na Jinja SS titwida kuba nti Jinja SS egwire mu byemizano ba mubyendegeresa tegwire aye waliwo akasawe katuuka tuba no busozi bubawo wabawo ensonga edinzo okuleetawo ki embeera Jinja SS mbyemizano tegwire ka performing bulungi era timu ya Jinja SS kali amani nede mu kudivuganya wano ngotere ku Jinja SS wata ku jipula anti bamala bakobate mu masomera ko 500 yezira mwebaire eriga mu byendegeresa era Jinja SS obango giringirire tojaji comparinga na masomero nga muyiri tojaji comparinga ni jiko tojaji comparinga ni Busoga I mean ni Chira College butiki so kolingirire okyogeire ku Jinja SS omwana asasula sente imeka omwana ali kusomera ku butiki owifa asomera asasula sente imeka gona ga government like Chira College butiki those are traditional schools asasula sente imeka nowa SS era osubira omwana asomera ku SS okufuna ekintu n'ekirala omwana ali kusomera ku Chira College butiki nga n'ekirala so olisa amasomo ga twida twaga comparinga n'amasomero agandi aye nga ategala agandi gali mu kiti kindi tulina ekiti kyetulina otamu Jinja SS n'amasomero agandi agali mu kiti ekyo mu myaka egibisi tugite mu kiti ekyo obalakira College butiki n'amasomero agandi Jinja SS yalinga esembe iraawo aye era wansi wako what went wrong mu masomero 50 yabanga eziramu ate yalinga esembe muleme gwa mukyala nyago Jinja SS nga wobala irala ate singa bamwe 200 awo kulo ni mwatano eziramu Mudofu fees mungi challenge ya mukobenti obukulembeze obuli obunafu titwogere ku bukulembeze ebintu bibabingi oba bukulembeze betereze buzibu kyo tutegere ningebanga emyaka ejebere performinga bulungi gino teri performinga bulungi whereby nti kwolo bali basasula ate sente ntono waino compared ni sada buti Mzei Mudofu yatola yabana be obo kitegera zeire bona bali be check nze bategera obunafu bwaibwe before nga tukali kunenya muntu
abazaire baali bechekinze bamano obunafu bwaibwe n'abaana bechekinga bamano obunafu bwaibwe kuba tuyinza okuba nga tuli kunenya omuntu owundi olwa performance embi ayi omuzaire okoze omulimo gw'ogumala kuba nange osasulira omwana school fees mu bwire mwogere